Masih memang stock market ki matang dah kita jeng minasi. Stock market se kari no aduga stock market ta khuna changaga kari kai tawba yaba haibu jeng minasi ko. Ado ahan badai de change koina Google de changaga State Bank of India. State Bank of India. Mayam ne hena khangnaraba bank ni India gi. Haibu State Bank of India se magi share price ko natraga na khuna search tawba matamda share price of State Bank of India. So let's search the Birchandra. See that thora iba State Bank of India gi khona share price of State Bank of India hai kana thora iba 832 rupees hai. Masi karino si khangmina se first ka. Ado si karino hai kana si hoji leiliba State Bank of India SBI gi magi share amagi price ni share amagi maman ne. Hai iba si gi share amagi maman se. Asi constant orega laibra natraga up down laibra have the jengmin se ahan bada in hajading se sigi mamal se hana lupa taradang pirami kundang pirami kuntha da pirami aduga inak nang na khoina 2020 gi May 1 da 2020 gi May 1 da sumna kan da uri basi amount ne mayam 2020 gi May 1 da masi 160 rupees ta phangam 160 katang pirame aduga hoje 2020 22 23 24 2024 gi May jawdari chahi ahum phadari chahi 160 katang de laiba magi price to hoje leire se 830 adu this is suppose when stock market to dise karino harigadi masagi sida leire SBI State Bank gi magi leire share amagi price hai 2020 gi May da 160 pirame 160 pirame aduga hojingna kya piraba hojingna 830 rupees pire adudi aina ngasi dagi na sahi ahum gi mamang da 160 rupees se invest tawrame khalasi hoji agi profit se kya orani 670 hairibe amount se ma'am illegal oiba nate masi legal haibadi mayam nasu jaba loan nasu jaba bagi paisa tanba yabagi lambi mani bagi swaidadi yamna nauna khangdaba mi mayam amsu leiri adubu hojikti state government amadi central government ani pullaga laiba khogi NCERT gi syllabus sing sida class 9 da class 10 da bagi stock market ki maram da angang sing se khangan da ba yade haina class 10 gi syllabus ta hapsilak busu leigare to mayam su hena khangani ado hoji khone lakpi se kaino haiga ding sagi khone sida State Bank of India gi 160 swaida khona May gi first ko 2020 gi May da leiba se hoji 800 swaida jawraga leidini amount se khona hoji da ka oye jon thoga losing guys smug jagani ko si gatan natana atopa agi account am da pujata ke jing view ma'am every day have a company se ma'am khangani si ki share lai si company ke share se 206 rupees piramme adai matam da ina share ani khak lai daga thamhobani hoji 327 de lai magi price di pa aingon da phak pi riba professional 58.99% profit pi Tata Motor DBR hairibasi aina share ani khak lawraga thamhobani nasidagi sahi ani makhai ahumgi mamangda ko sidane leisina ma'am 55 rupees ko aduga 50 paisa ni si hoji magi price na 618 ne aduga IDBI share tara lawra thambane 36.5 ta lawbani hoji 85 ne Karnataka Bank 65 ta lawre aduga 214 se hoji magi share me price ne Renuka Sugar lupa tara mathu de loba chuji lupa ni fu pire ga leiko ado hairiba mayam sida aigi kono sida holding thamiba mayam sigi manung de lai sida khwaide hena profit pi sida kanano haragadi Tata Motor DBR ne 1014.32% simana pi aduga mamang da ina si sidagi sahi ahumuk haibdi 2021 hogalak pa swaide invest tawgi paisa ne ko lupa lising aniga 95 si invest tawgi basi
हजिक लेरिबा अमाउंट सिना लुपा लिसिंग निपान हेना लेको अदुगो ओवरऑल आगी प्रॉफिट से 5648 फाइनल ले सी कदाइदा कमाइना तौरगा हदि हाइरिबा ngasai da ina हाइरिबा होगी कंपनी की शेयर्स तो कंपनी शेयर्स लइबा नत्रगना कंपनी की शेयर्स जोनबा हाइरिबा म्याम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ina हाइरि नत्रा सोम दोजिक पंजाब नेशनल बैंक लेरी पंजाब नेशनल बैंक से हांगदोक सरके पीएनबी को पीएनबी से हानमा की अमाउंट से 2022 2022 की जून 2022 की जून लुपा कुनगा मापन खक पीरम बने को होजिंगना 129 2022 की जून 29 रुपीस पीरम बदो 22 23 24 को सही अन्नी फादरे सही अन्नी सिदा लुपा कुनगा मापन लुपा 129 ओलक पाइबसे अतोपा मफमदा फंगनी थाजदे अदुना मैम हाइरिबसिगी अखोगी स्टॉक मार्केट सिदा संगसिनलगा कंपनी की शेयर्स लेरगा लॉन्ग टर्म द थंबा हाइगो खना लॉन्ग टर्म द थंबसे मसिदगी हेना कानबसे अतोपा मफमदा लेरमगनी हैना थाजदे को अखोइना लौसिंग लेरगा अदुगा इंखोन लेरगा लम तु लेरगा हाइबदी मीन्स रियल एस्टेट को रियल एस्टेट त अखोइना इन्वेस्टमेंट तौबदो अदुगा सब मानन सिदसु कानै स्टॉक मार्केट खेनबा हाइबबो स्टॉक मार्केट दी एनी टाइम दा एगी पैसा दो दरकार ओरखु मतम दा जोन थोकपा याई रियल एस्टेट ना आई मदु जोन न होनबा दा मतम खर संगे अदुगा तोपा मना रियल एस्टेट से खुदम मोइना आई हुजिक लौ संगम अमा लेगे हायदि याम जब दा लाख 5 तरुक तरनि फमपन 10 दी दरकार ओइगनी द स्टॉक मार्केट दी आइना लुपा लिसिंग 10 दंग लेरसु 5 दंग लेरसु आइना XYZ कंपनी में शेयर हेत लेसिलगा थंबा याबगी खुदोंग साबदो मदुसु लेको अदुना मैम हाइरिबा कंपनी सिंसिगी शेयर्स को कदाइदा कमाइना लेगनी अदुगा करंबा मोंग द लेगनी हाइरिबा कंपनी की शेयर से लेरगा इना लॉन्ग टर्म ओइना थंबा मतमदा सही क्या थंबा यागे हाइबिना सिंगबा अदुगा लेरगदी कदाइदा लेदिनो आइगी डीमेट अकाउंट में कमाइना हांगनी गा हाइबा सिगुम्बा मैम से कनागुम्बा खंगनिंगबा लेरगदी कोई डिस्क्रिप्शन द पीरिबा कांटेक्ट नंबर सिदा कांटेक्ट तौबिरप यागनी को